Nana agrada ankasana ohwa maama no owo problem on adwenem Ghana House of Food misuru ena mwana oye anti na me na Ebewiase amete ha no da bi misuru minim say e tresa e konfo no ma party is kama enti me na Ebewiase na mkachire no enti adwuma no wa adwen say uji adwuma na bia adwuma na agimi ye so akoma pa eta achiri. Okay. Elise ana le candidate na mama ayi median dise chi be kai ogwa. Na hama na wo kana se unum no. Na wo zu kana hama ka so na medjuma abete. So for your fasting. So for your she we fu kutu se adagoreja. Mega fana so menu we dey share e Alandu Media so asantema blog on so Facebook. Na enensem no yesi akonya ya yebe twetwe nkomodi afa nkomhye ho sai la oseti nkomhye ase edefa na no abato no nkomhye bebre ne pii mu na de ho na fae na de ho na egisi ne bonkum so ene na Ebewiase wa Abidjan kwanta santema ntemo lekro betwetwe nkomo abato yebeto no oka difa ho ne ho nkomhye yewi yebepene prophecy bre ewa hanam kame ho na yentinsim midin odi atesem hene kwaku Belafo yashi yankoma twetwe na ase na Ebewiase the great and empire Ebedwa na ma Weja papa na what is say adomna ne empire wo twedi aponda woroma ene esuo ni abosom te ase ntimi ho odin na biribi anso me bo adwuma edanyame ase na yebe kwa bato so ye ba ha be twetwe nkomo oni e ka bebre yakoto abeyaba okay woni e hye nkom na amem womo hye ye na efa ho kakra woni omo so hye ye na abam omo so ebosi so omo na ya sofo na yenji wonnom eni dedi kai abato no se na osi ye wie yi se na osi hu no oh papa abato ne de se na esi ko na anya mo wanwa okay omo outside man nim de me ka kire wo mo MPs for ni bi omo MPP for ba omo nim de me ka kire wo mo okay na de yemi ni yasum ne ma ya kwan e me enye politics okay ana se ni musu man ni ma me kwan e ma me wura politics mu na de wo ho ni ye ka enkomse ana se prophecy a ye ma ho do mienu e me na nipa da se ni ntiase sofu bi ntiase a okasa ogibi se de wo kan ye no kran so bi we che na bomb no ato ye wodie eye da ye sunu ale ye wodie eye vision otuo na sunsun no da bibia di kirew otuo na sunsun no da bibia di kirew a empa ho eye sunsun na abofo ne nante o da bibia di kirew a empa ho ti se de ye na prophet one nation prophet na bula munsu etumi ya ahwa ya kriki ya krika spirit ya de adwuman ebruka tumi ya de adwuman eda ne na di kire na mpa yo kai na ya no kore yes ono no enye da yesom nimum we no le fe no komse okay yewo prediction okay ono no enka komse no ho prediction ye wan kase wa adwene ana wo de ka be mi say da bi ye hwe say ni say na eko enti na yan kase ntuwo ebetimi eto ebetimi agba afa ho because wa adwene nipa bitimi de amadwo wakili to mane mem sir nipa bitimi so da ye edi twale to enso na nam enti da ye mu de no se so fi bi so da ya na wo ba bontia be kan e wo so ba nipa ti ase ese de wo kan na da ye na nyankom so da bi efiri se obi so da ye ehu se osolo ye neskada na nchen obi so da ye si ye chelis ko so neskada na nchen the next day okoda so da ye aba ye chelis ka kese osolo se skani wo hu won nchen enti da ye e 50-50 e don ti say da ye bi abesun bi so ye ho adwuma but ye ka prophecy anase adiyesem anase ahintasem ye ne ho adwuma ansa na asi na bradi ye ka prophecy anase adiyesem a de be si ni aka kire okay but da ye bi e 50-50 na just a prophecy ne die unye ho hwie nyi ye de ye bebem prophecy no ansana ba prophecy betimi ya ye ho bibia ma na bemu no na bia de wa ba abontia be ka no aye da ye the prophecy ya sha to say we say na eko
say be ade chia esum sa beba oya ho hwe ni okay yes because enona eba no eye betaye binti na sa ade no ba ana obi so sunsun so ba kire obi nti a omoma akwan ma sa ade no ba ye ma me Reverend Mama Part okay I can agree I say okay ohun sen kan people very ni so directives ni akwanche the man people for some ye no wo mo anye nana agrada nkasa na ohwa mama no owo problem on adwenem because on my yeti say oye konfo but ye hu na gura seda akonfo committee am na nsi ada nana agrada wuti ni ati ni Ghana House of Food suru ena mu jimi nti ena mo na oye nti na me na Ebewiase amete ha no da bi ni suru min say oye trexa oye konfo enye wa adwe se wa bada ne konfo na wasa akọ Christianity obi biala mi asase su a oye konfo betimi adane ne ho akọ Christianity enye kure da bosun be bodam ana bosu de bekun because dwuma bia sunsun ni de fro na asuma ni de fro no unam de complete ye wan fa dwuma bia am se won sase ko bini pawo ba jini pa bi sika di na ka che mo so we be bo mo ni amomo wan kan che se bra ne ko fa bounces be bu fie ne chinchi na monfo nsa je mu sika wo enye saati na sunsun ni fro enti wan kasa obi se ni bera na ekom akom na wo he fa ne duru so okay let's say one kasa o scammer plain Mama Part yes scammer enti mi na ne bi yaselem ka kire no o yes scammer akonfo bia were mark midi ni ya kire kam na midi do na halo ebini midi bi na da halo akonfo bia wo mark bi sa Mama Part sell le mark way do na kire so ye konfo bia so wa kom de bia no o mark bia da no kire so wa kom da enti ye she mark ni be say wa kom da enye tattoo sem kambeka yes enye tattoo sem bi woni ho enye no da bi ye wo de ba won sa ho from oha eba be fi kom okwachi osisi achi da bia o mark ene wa shen so de yusu na shen so de wo ho mum enye de mi tete woni ma mo kase ana ye ya konfo wakusua tricks ana obi gira platform so kasa obi shi ana uye webu amanfo wi na dia ti asole ana Ghana fo sebi emo jimefo no asole di wachi na nka ye no ane say na ane say obi say wasachira oye sofo oye born again oye konfo no be sofo ye born so ani abon school pool entity ye be na akoye de na wonim sofo ma no ti be gina ebe ni kuro mum na abeto abantense ni kuro ti me ene ne da papa wajimi ndi difu ba ye kesunsum sem kura won ka ho na ye ka da na ma kura na wo nya won ka ho na ye hwe ya sofo bia enkomhye on be tell me no mo pass ano dabi odi ade bi ba se na bi ogu akonfo ni ma ase be ni na me na tua ne ka no no de hin no se o ye bibi ti se o ye konfo amo bi e ni se o ye konfo ewia no a pretend say onye konfo na si akwa bi ase bibi saase na me twa se obe start no be din kwase asem no kase wasachira moko jejimo bi bone no anase moko baabi ne eche mo tricks ba ko mi na betrase abeso no ye konfo kwa ni bi mo konfo be na bit ya bi bia do se si bi se o papa no kwa na e bi bia bit ya do konfo ni bi aka ho da be na te so be gira baabi bo konfo bi se konfo mi ne ko ha konfo mi ne nam anya no kore oya azani na obi a oya azani na mbo wesu na sachira kura no ne wadi nkan ewo ato asori na to o sachira asemati asori asia we difu bima na we no ana se nkoma mfami Ghana obi ayi ni se na adwenye nti ase na adwenye yemfa ne saa no ni mamu yes because na no yenti yemfa ne saa no ni mamu ni se de ne kan wonu oba ye ne da no ye na na yesusu mu ni atia wo ni na kasa de me so mu ni atia wo okay yes na na yanko ya sofo ni so okay omo de amfa ni na de no de amfa bia da ye so any prediction also da ye bi ye ko di banku ni fufuo bi na boni trim ana odan no aye cheko no so nkwase adaye because of say one people to say people dey wini e bi de o si amfa ye shina so dan ana akwara na body say sama belade na nyazu ka asem na wokan
azuka kwa de ye ka asofofo nka ho na we dey o pese o ba ko badwuma da ye mbese abaje no azuka o de befo bi ye adwuma anase o de suma bi ye adwuma abribebe suma ni din ayo fe no amoabofo azuka sa amoabofo na yusu no me na de wase ameti amodi but senya amoabofo ne tiere no sa na presenting wasoro dem no so just here amoabofo me nim no sa na presenting no enti adwuma no wa jon say uji adwuma na bia ye adwuma na agimi ye fo akoma pa eta akiri na ade ni mpega no no vision papa ne ja se ko di banku na fu so for your fasting so for your she fu kutu se adagoreja yes it's you say all the counting a part of mo ho anase o person be kan ya ho be na nje no je say oda so Christopher mu onya Christopher jirentemu aye no ho balance as we kwase we ba no ka so ni de wo ye there was a time o ma guy bi di na tem free 21 na guy ni foku ade the pictures na consume 21 na she azuka ni she okay eni she ana na le kan bibia na mama ayi me de ndi se chi be ka ogwa jai la wo mahama ni yi pa mahama na wo kana se unu mu no na wo ju kana mahama ka so yin na mejuma abete o da blechi aka fom unu she da blechi aka fom that's why I say you me bi ho no ma media say be say you di ni e hwere mo saa okay because o ye adwuma obele nipa mi se bia bane na ase ejowo ni se oye bosu then me wo na ase wa hye nkom na ndo ma so le firi wo ade se de wagimi na nwene sanity ana mama IPP nwene a mo hye ma soro dan se wa soro dan fa nko %% so we no kwa kwose no me an kase na me bia so kwa kwose no na to kana no wa odi bibi ku akoti wa police no wasem because e na no no de kana asem on na asem no kan no people no hwe na so ana o kan yan so obi an kan chen say me the people say to so amount and this time about this time ti ase na sorry dan sana branch bi ofe ni jaba ono so je jina no sa me ba bra mo shi dam me ba bra mo shi dam me ba ne dam me ti o man dam asisi afi juru bi ase pelefo 24 eh na mo pelefo mi 24 na ti ba bon tembe ka kan bi asa no yan peniment no ntufu edem abo ba abanti abeka e wo so ye enu se aduane no ndi a ukoka ye den ukoti aye den ubudi enti wa so fo bebiri ho no ma omo nya asofo na ye tricks they are false prophets and your tricks no mu yusu ana mo denam na ye ka dura eduru se nkom ma no feliu okay ye ka dura ebu anye bibi wo adwuma wa abra de koro ni adwuma ho okay ye ka dura na ye ka tumi a de tumi e ka se maje mafa yes tumi ka se maje mafa me chairman no ba ku UK ono ka so ya we se bibi e course bi ambo na mane ansakura na ebisi yes because ono ne person be bisame ana mbo na mane sisi ne bisi ha ho na be yese saa nyema we nyina batu dara mamu nyema isiko no ebe yese ye wo koso aka ho nsem ya predict ahyehye ho nkom ana ya yenye din na wutie me aya na asofofo no ebi egisika free politicians for no ho ogisika no wa be hye nkom bi di hu atonkofo bi se enkofo ku ayekoto aba ma omu omo mfa enti na abode ho se na saade ni nya nyempu da emuti no yesa bibi na sa akwa keto bi young prophet bi a o yesi so ayefo wusu dempa junior a wo TikTok unia soro dan enso se na shankom a wa shankom agu ho ni ma sisei ewo media yi so wa kru ya obeta se NDC be wini afi ekire no abese ma yesunsu mu ne ma ade na dane onu so mo boy me kura me na Ebewiase ameto me frɛ wo ka kire se he be ma ewo me life so ka kire se be ma asam na wo kana se wa no na me ndenti amekasa me mo me to aba ni wiya na mo wo si ye mpese me kire ti amete se wa no esu no na de wo metumi ya si ya metumi ya dwa fa ya me kantro ni na me kantro no enti you be na jibi from sa be jina dibiem yes
na chino ko chef for no so ko fa oni me nkom so mo de bia mo di prapra kwam o say ai ana bible nu mo di fo bi ko ye ni bi wo ka se ko ne nsamanse na enche obi wu obusa akwase bi say o ka se enche oba bi wu no say date why say date over 15 years carry fi wa say enche yewu obi en fi e wo say wu na no wan and say na go podcast okay ko ka tell say me 15 years aka ni fi wo ampa enche so ewu enti eno no ye ade e so de begira so say ebia o say life na ba no declare na bibia fa eno kwasia me anga say dey tia me blast no say o ye yuta wasi so o so da ya hono meka on kana no tum o ya akora ko wuni sunsun bi de adwuma enti ebe sun na abeso o so da ya akora tum ni yon pinfo ni adifo o man ni mo nkasa wo ye wa konfo pinfo mo nkasa wo mi ankasa me papa ba akwa ye friend Kwaku Bensam Kwaku Bensam be say community ho say NDC befa enti na Kwaku Bensam ese na taale ye politics ma NDC and NDC fine enti pidana na dabi no swadi hu hu ye no abeka edem ampa so support adini na ni di nkuni na ampa so tasi aya na omun different between daye emi swadi hu no wada mo bia so daye bia na wada ma bonsem bia na daye bia so daye pe so ogu ani ma sa na so de gira entete fidi so kasa shede brothers bia yo yeah sisia we post video kwadi so dum comment section because amount for yo we say it wish at me dey be say na feel akama kuma to me because omo koma me yeah so what I say empo one ka say we are friend uncle nature o ka kire we say gabi eni kwan say obekasa e wo so say we be we na say we be we that's how your politics uncle nature be kan we fi no don't tell me no na one platform so a we do komo na me two fi say we ye no yan kwasi asem pele wa ni ko delete full page because one can so boa why feel me ka ka say one can so boa emre na to aba ni na ka ka to aba ni ko atem bi na twam na say we say akonfo kira so fo nti na amfa mo ye wo mo say ya na okay ye kira so fo bia ya me ba so fo bia ya me ba na emmum the person mo ti ase me say onkuta sunsun a kote sunsun na Israel na me na mo kan asem no edi Jesus no enti perform one single miracle yes Israel na me di afem Jesus no enti me nyan sanchani ba akumpo obi ti dem obi ti wonu sesi a say ai na me kwa asore na me bon pa sem pebi bi menya ofi aboso na de ma wagimi na me dai Israel na me dai ya kwa asore nkom sai say Israel na me le powerful me na me Ebewiase me te hanom na me adu mo china hono ma abia ncheme kwasiama we small boy tumutumu bifo we de me movie na me de mo anano Christopher de mo obi no sorry to say ebi mo jimi because ebi mo hono ma omo di nyame no chinyansem omo ba ha ba ya amamere enkunya time di omo ya amamere wo so tinkom sha hu na sorry dem ye de ma nyina enya no kwe se me sunsun bia na bosom so na akoye ana bosom ni bia wani a anase ya mo sunsun bi se fa ye adwuma de omo kan na ya so o ka so fo na na asofo no ti kwa ko mo no bibi ta wo machi yes ana mse me mane wo mo enti wo hye nkom bi adwene wo mu uni wo sunsun na papa be se me hye nkom se yo na hwehwe mane na me ntra se hwehwe mane jan kwasa se na me bi na passport na be ye se o ye sofo odu obi di ye adwuma no be ji suma wo ho odi Jesus no hwe ni ntia se bibi wo me dia anka wonti fa NG driver kwa so de dem na open so se o meje wo de nkwa so de fa nko prize obi abrasa ni pa wo nyini ntu okay waba honom obia ba for the juma waba se oye adwuma si e be se adwuma tumpon adwuma ho ye ne ebeboa no enti eyesi ebeboa no wasa akwan ne so because ya amoa na obekọ akoye false prophet abetwum sika ebi wa abro be hye nkom kransa amem enti enye me yamua no mum na wokọ wotimi solve problem na ma
Me master me say. Okay. Ebasa mo form so mo ndi ye boni. Dabi. When you she no about ho. Okay. The call on no bro. Ona wa hwehwe mo aka kire no. Okay. Ye nim say onu nya me no na aye. Okay. Of which I won't use ntum. Okay. It is mema ko na wa boa me no. Ma dweye me say. Okay. Ni nya me no. Na ya ma me. Okay. It's ebasa na o de no. Nipa na gi twi ko ho no. Mbu de no. Obumu de no. But fiso wa ma ho. But sa omu ni na sofo fo me kuten na wa ma so le bia nsofo ase bia ye me na. Yes, because sofo de kuta sumai no anase sofo de kuta stia no. Okay. Awuchi. No so le madu gu akire yu no. Enti ono le de mo kwhwe anase mu na mo kogu. Enti mu na mo ye me na me kase me makora na but mu na mo ye me na because you go on the street. Enti ye o ye me na san so le kofo o mo kwa so mu na ye me na. Yes, the name sofo na ono le ba me chen de ye me ba. Okay. O ya awe so ye me ba. If you say almost some crab as Christianity no on the two penny ofie on the two na nam so ofie enti ye penny e bibia mu ya he focus on monda wo be da e bosom ana kasa ma he focus so for yes ye wa hanum na wote kokko so ye wura ye be dia ne aboyi mu ase ama ye wura ka se obe ya amamre ntu obi anda why the cast or watch night? I saw the bed to me be say we watch night. So for bed to me so ya na do so complete. And I say for any dey ma dey need this. And then no. Nana to me kasa e dey book. Okay. You be to me yen senteni for book to baby. Na book no e ntwere. Bible say na work. Yes. Bible no say bisumu nkwa. Bisumu ntimi kasa. Bisumu ntimi nante. And the Bible now, the true Bible, not you for more. The then also calls a Bible Nantida. The then calls a Bible, Edida. The then calls a Bible Casubuda. Name the Missy acquire no fast whom in Yamasa. Son is soon by you, Gimano, and no Ginadiano, and then you first who you name. It was Jimmy say Bocona Bocas, our madam. Papa dam. The minute we need bonus subano, many meet me, Mamma soon be a basso, and another Casawaso. And then the whole concept about commission in years of no one. Oh, you can't do yourself by comfort. So for being yes, I see so I may be me Jesus. I shall come and perform a miracle. You are no big Casa, this was Papa. No. Ebia a secret name be our cottage. A you meet be our cottage. And our day Ketania Mabum send you be money my fixed. So what I say, it's your media Mampa. I'm assuming you say, Yem, you could tell you no. I know we say we be Jan Quanta, Lake Road, Asante Mantemo. And come aboard, we found commission home. And I will be so yet to channel. Yen nine home, not yen to us. And I only just make sure to not your from Brewery. Okay. I say I make a say, oh, suffer. Now pursue some be a year Juma. Now, person shall come Kaya, Brian Ebewiase. Yentena 101. Na me mo so so ma beti dia ye adwuma wo hye nkoma ebebem enye de ebeto afa ho. E fe na Ebewiase the great one na Ebewiase wo Kumasi Lake Road Abidjan Kwanta. My telephone number is 0598488278. Me say problem 0598488278. Tiene ade ba ko anyansafo na frɛ me wagimi a me frɛ me. Ti asem ni yi. Oye waje se o frɛ me maka osofo asem. Itu di matema ma osofo na nkasa frɛ me. Osofo so e bema no kutetumi a on frɛ me. Na me trace a challenge we so ato hono. Sofo so Ghana a onu so aduru. Ebetimi di Jesus a perform miracle no. Wani me sia 101. Me kire ne say e Jesus no. Eye movie bi no mo actie. Nenye nananom amamere anase enye tumi abibi wom. If you do Jesus atemi o tumi anko wa kumi dada oni kapre. Ye wa hanom na kirabosom ekokotutwa ensuo mpua. Nipa de ne kokotwa nipa esuo ne mpua no. Nipa ne wi. Ono na ebi ani mu no bu ne go. Okotwa agyan ya amamere ya amane. Bi ntine kirabosom agyan abosom amamere ye. Bi ntine o se Bible kura nye no kore.
suma idea ya mfo mu nya agoro obeja kwan obehaw enti mena ne bi yase adwuma bi ameye se ope bambo ye ka bambo amonti ase nyini che na bi ntimi nya obone efise ye nananom esumu no ye nyini che na ya ade anka wodi wani eba behwe akonfo meeting a ka bi ho omo 150 years oda so tiase 200 years oda so tiase any penifo bibram da so tiase a because of akom any le kwedi omu bi na akom na ho bambo tachirenti omo nyini che we bo ho ban le wiase ewo no afi akona wiye yesi afufufrom emu hu le mu so sum ene kan kire se we bi ana we bi hu de me kan kire ne se show hu ye le bia suspect wan kasa kora wutie ne no emiri sha bibia betimi esi obi betimi di ne san ayi we firi ho obi betimi di na asem bia woka obi betimi ya ade a enye wompo na abekun obi eveli betimi akoboro no chika as a careless na do akohye ho obi betimi atwetu so de kobo obi enam so ni bambo nti betimi akan obi ebo obi dia ebia na sa de ko no kwa na wafa yeso nam so wo be yi takrento betimi da sole atiawo efe na obi wiase the great one obi biara wa yare so yale stroke etwere yaye biala ye honhom anase honam bisiame ene biri de wo fam bele bibiri so mpekote kase e ma bibiri so mpetweketwa enti mu na momra na misia na be wiase 101 ni entra sana menche mama mre kwa so haban a obetimi di aye obi ogolo obre bibiri gisadu yokwa wa kasa koyema ho kopense afufu yepinya opense afuru nya na brand ni mi fura bo mi fura a hwie egu ade me so nya lokad na nkasa enfa bibia antum enyo ano odin pa enfa bibia antum na ehase yese wonom se ne yale na kodu bia be ba fom kama ama obi wonom kwa ye kese pa shase enum saade no ebe ba fom ama bet uwia eba fom na bibia kokama no aba ne tu ase akora firi mogem efe ma ne bi wiase ana ye obi so ho no ma oso pressure akoma yale esrew so wo pressure de meka chiri wo shase ye obi enim kubi ya aya try so benim kubi musuo ebe ma BP na ba fom be be so tu ase akora dia na be sia me 101 na matana se ya ya amamre ne amane ama ye pressure ni buru ye hoho mu de ene we bi so wana ye duane de ni na esa ho yare e wa ha dane be ya se we recruit Abidjan kwanta anase takrade we branch ba ko takrade daboase junction enti emre pamuno number ne go screen aseno ofra obenya na Ebewiase papa ala me da se na sa mo kwase ankom se ne de ade be se e se Ghana ha ye se mera bi to ho na Ghana ha mera we se sheto we say so bi se nkom na ambe ma de okara say ye fanya no ye ye sa ebe ma jibi fi woni so mo ba na se nyansa ama kwase ankom se ni o majai so ta se ye sa na mo ayi and se ka se tratra ho sa dia e fasofo bi amaso enti wa predict a won so ade ma nkuta sunsun bia na ni yesu aya prediction ene da yesu bi ene yesu ti asana na ka no yesu dia ba ya be se ye amen yesu be se ne nkom se kora amen so ta se aso ni wiase ye de bia me ka se mi se in the Christopher problem de nti o se ska koma ne sofo ya ka to ni trim se wiase wi e be sai ya banane hi asase ti se nkuto ni abebe soro ti sekete enti eni apa ojina bia wo he enti because of that enti e motivate ni mane nya adwuma because of that enti o ye japade bia na wo si bia na wo ye bibia o ye ne se ononko a ondwene daachi bi ko nim se ewiase be se sa amiri ya ye na no mu nyansa na ebe ube ne oro so mfa so enti emutumi be ko fu be ebia 5 acres 10 acres na da ho eno na wo kwase mpeni ya wutie ni a wo si wiase be sei ye kari ani abro obi adi ye kari si akoko si kana ni abro obi adi o be so chese sai ni nyansa che wo na na o ye japade to ho ma wo sa be to be di bi no beni ya dia o ya dia for say 30 years to come 50 years to come beni beni ya dia no se che na mbeba nti chini kwa ane kwase asem
na me Ebewiase say dey see o kai no papa no bibi almost o mo kasa ase ni na bibi ana me ya say emi no japade o nje ga wo ka papa bi ana wo fi papa bi ana wo da na condition papa bi bo wo na nya aduan papa bi a ka mo mpa se wi asensei kwase a wo hwe nanim na na no Ebewiase eti ya fana esi ya ma bo mo to YouTube so aha Alandu Media YouTube no so bo mo dey subscribe share on your so eti so bi Asantuma blogs and so Facebook no so me dey there tell some hino ko that's some na yebese